پودکاستا خوابونه گوهتر دکن لسر پلاتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوند کلاود دکارم مبشوپینن. سلاف گودارین پودکست خوابونه از زینال بلوت دوی برنامه خود امی پیواژه پشتی هلبجارتن هفته حزیرانه پیواژه 24 تیرمه اشاره توپی کنیل دیجی کرده داود دست پیکرن امی به حوالی خواه روزنامه‌گر زکی اردم را بنرخینن. اول زکی مرحبا اشتره. مرحبا سرچاوا. ولی زکی وکایش سانه 2015 ده هلبجارتن پیکات هلبجارتن هفته حزیرانه و دستلاتاری AKP دوی هلبجارتن ده دستلاتی خوون داکر و هر وها دستور ندا کو حکومت دن پارتی مخالف او بخواجی بده آوا کرن آنجا آوا بکه پشتی به پیواژه دا دست بکرن تو به پیواژه چواشی رو بدک هفته حزیرانه وکی هونجی دزانن بریا هفته حزیرانه جی پیواژه کبو حتی کوور هفته حزیرانه کارو خبات هلبجارتنی دما کو به بیرامه بردوام دکرن هدا پیجی اف خبات پر بخورت و آوکی گش بردوام دکرن ناوی پیواژه ده بریا هفته حزیرانه جی گرک پرووکاسیون کرن وقتی بیراول ادنیل مرسینی آواهی هدا پیده بمبت حقاندن سرناو دایشه تی بیرامه دمک نیزم نبو و هری داوی پنج حزیرانه لی استاسیونا یا آمده دیسا بناو دایشه ده چالک یک پیک آنین گرک بریندار چه بون پنج شش ولاتی جیانا خوش دزدان هگر ریوبرین هدا پی بخونساری نزیک نبانه دبو کو گلک هست و در بفاتسیانا خواستن به هدا پی بدن ونداکرم وی اوی گاف بدن پاشاویتن حتی بریاوی جی ند خواستن هدا پی وک پارتی بکوه بجارتنین هفته حزیرانه نبو به اصرار هدا پی وکی پارتی و پیکاتین وی کتن بجارتنین هفته حزیرانه یعنی دولتا ترک دستلاتداریا AKP و دمی تخواست دیسا برژایک مزن لسر دستلاتداریا بمینه و پولیتیکاین خوی نو عثمانی و ین کو بحثا میثاق ملی دکر وانا چب آوای کی نرم چب آوای کی حشک چب آوای کی لشکری و چب آوای کی دن تخواست بریو ببه ما بست بتمامی اف بو لبسر نکت هفته حزیرانه هدف جسادی سیزده و تشتک بنداف درباس کر شکاند یکم جارد دیروکا تفگرا آزادیا کرد یا لگال باراج هروشاند هفته حزیرانه بگومان نل بنده بون هم دولتا ترک وک پرگال هم جوکی دستلاداری نل بنداویه که بون ادورد چه بو؟ بو وکی بهانه اک شخوری کرن وکی بهانه اک و ایدی ریل بر شرکی و بو بله پشتی هفته حزیرانه سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان سه روزا نکاری بدر کتن پیشبری کامران و لسر روشا تکچونا حکومت AKP تشتکی و بیجه و جخوا دمکو درکت پیشبری کامران جی افدا پیواژه چار سریه تونیه مطابقاتا دولما باچه تونیه انجام ناس نکن و پسکریکا کرد جی تونیه بویرنگی ایده دست به پیواژه که نو کر و ده 24 تیرمه ده جی لدیجی گله کرد و لدیجی تفگر آزادیا کرد شرکی توپیا کن داد دست بکرن تو ویروشه چادن الخینه ما بحثا هفته حزیرانه هلبجارتن هفته حزیرانه کر پشتی هفته حزیرانش خو تابلو یک درکت دراستی ده او قبول نکرن ناس نکرن سرکفتنا هدپی یا کردا ناس نکرن 24 تیرمه 2015 به فیلو یک فروکیان بالا فرنشر ایریشی قادم پاراستنی ین مدیای کرن همات شبکه ده بردسته صبح ایریشن پرمزن ین هوایی کرن لی اف ایریش بووی آوای بناو دکرن جبو کو روانی شام بدن تگوتن امل دجی دایشه و ایریش دادن دست پیکرن ناو درشی پکه هیا ایریشک بگشتی ایریشک توپیا کن بو و ستارتاوی جوردان دست بکرن هما بیج بگشتی ایریشک ایریشن دجوار ین لشکری ین استباری ین امبیجن لوکال و گشتی لهر چار پرچین کردستانی دان دست بکرن و دمه شخو شیروین و ساجد هاتن کرن ایدی او پیواجو سروبنو بو در بازی پیواجو یک تند و خودی ایداین جدا خیالین جدا اف خود سپیره چه زانی 24 تیرمه 2015 خود سپیره مثلا لوزانه 1923 سیا
23 تیرمه پیمان لوزانه لسالوگرا بو و دمت امضا کردن ناوروکا پیمان هون جی دزانن کردستان شخو کربون 4 پرچه بریاوی قصر شرین بود ناوبرا خود کربون 2 پرچه 1639 1923 انگلترا بشه کردستانی روجاوا ایرو فرانسا رو دهیلا و لسر اساس موسول و کرکوکی جی او پیمان تی چکرن بشه جیش راقا ایرو رو دمینه اف پیمان مروف کارو و ساشیرو و بکه بنرخینه بله پیشبری و شرطوب یکن گل کرد لتواهی باجار کردستانه پیواجو یک دست بکن پیواجو خوری و برین جوهری دست به برخودان کر لسور جزیر نسیبین و برخودان یک بیرنگیجی کردان پیش کرد راستش خو هک برخودان یک بیرنگی نبانا اما برخودان هری خورد یا کو بجبریا ایریش دست پی بکن پشتی ایریشن 24 تیرمه دست پی بکن جی هبو و گشتر و گرتر بو هگر اف برخودان نبانا دبکو ما ایرون کار بالفدره ام صحبت جی بکن لی برخودان که ایرو او برخودان لهمی قادا هيا گرتیگه هاجی هيا لهمی قادن کرد لی دجین هيا و دوما يعني اف شركو سركومار الترك يد بيس شري تيرمه دا دست بكرن في شري چه بگل کرد و ترک داوندا کرن مروف دکاره بیش گلک تش داوندا کرن با اوای که اوبجکتیف اگر ام بنرخینن هما به 40 سال داوی و طيبتي جي 6 سال داوي ام بناف هفده بنرخینن طيبتي به دولت ترک بقاسم مزناهی چینه یعنی ژاپنیا که دایوندا کرن راستی اف bu Kurdajı dayıvanda kirin. Dubku Kurd ne devlet bin, kefti vay pır mezin nebin. Çip Kurda dayıvanda kirin. Hem aliye maddi hem aliye manevi. Vandahiyen vekem bejin nırxin heja. Veki kes, gel. U qadın cida. Gelek hevalin kuem bejin karın bi qadru kıymet dimeşandın. Jiyana xoş dezdan. Yani ev xoşi vandahine. هلوشینا باجار ماجران هلوشینا باجاران وانا بگومان برخودان هيا جبركو برخودان هيا تو گله کرد سر بلنده گله کرد برخودان هاتی وان سالا و دست کفتین کو بدست خستیه جی بسایا برخودان هيا هک وسا نبانا یان جنبجن اف خطا شر نهاتانا هل بجارتن بره و ربازن دیتر اگر دولت نزیک ببانا و کرد جی ویر حاضر بون و کرد و ترکاوی قزنج بکرانه بگومان تنه وکی ترکیه ام نکارن ویا بنرخینن هیزن هگمونیکی ناونه توجی او دبن چنگه هفده بون اف پولیتیقا به هفر ساز دکرن کنسپتا شر به هفر ساز دکرن جبرگو شورشا کردستانه گاوین شورشا کردستانه یک و سر گاو بگاو بکتین هریکیم بقاسی شورشا روس یا سوویتی و یا فرانسای و به باندور بانا حتی و gelek bandor bana iro em bandora we jî dibînin rojava şoreşa ku rojava pêk hatiye bandora we pir mezin nava dinyayê em hesab bikin li her çarperçê Kurdistanê şoreşek di pêşengiya gelê Kurd û gelên dîtir û hêmanên dîtir de pêk hatiye bandora ku çawa wê rojhata navîn bike bandora pir mezin wê hem li rojhata navîn hem ji wê li cîhanê bike امروز کار بجه دستلاتریا AKP سرکوماری و آزادی و آرامی جواک کرن قربان برجواندی خو. امروز کار بجه برحتی بجه. جبرکو اقتدار ده بنگاه خود برجواندی پرست. نه اردوان و باشلی یعنی AKP و MHP باوریا و هی کجوی پیواژه بساق و سلامتی درکف. اما قط نه باور و درنکه وجی. جبرکو اف ربازن او بکارتینن سر جواکان لسر رنگ و دنگن گلان ده دیروکه ده همو تک چونه. همی بین کتنه و روشن واینین تراژیک در کتنه هولی و خلک تماشا کریه روشا صدام یک جوابو لروجاوا مثلا هیتلر مسولونی فرانکو هيا دیروک تیرا خوش و تجین جوا میناکان شبره که خرابی کر و بدلن و خرابیه جی به گمان و بده و دیروک و بوا بده کرن جواکا کوج وان پولیتیکاین وان اوقاس ایش کشاندیه چما هجید بدنگیه که چرخک یا işkence avakir tenene çarxek gelek çarx avakirin hezin paramiliter avakirin çarxen işkence avakirin işkence xana avakirin şoy ava hebun ev astava blind kirin çarxatır sedan avakirin ya heri gring eva tek çuye hem ba avay çandi fikri zihni و avay ideolojik tek çune
ادی نکارن جواکی قانع بکن ایکنا بکن تنی دستواد تشتک مایه داره زوره مایه او داره زوره چیه هزا زلوت یا لشکریه و یا حتی تبیجی لسر سری جواکی بکارتینن وی اوید خوازن خو سر لنگال سر بیا بگیرن بیدنگیا کو هاتیا آواکرن جی دوی مروف جی بیجه بیدنگی وان تشتی کو او دکن خرابین او دکن بیدنگی با اوای کی اوبجکتیف با اوای کی خبر روادک yani êrişên niha dibin jî li bajarên Tirkiye û bajarên Kurdistanê jî ji ber ku bêdengiyek heye bi vê nevê ev rewa dibin. Ev bêdengî bêguman divê bêçirandin. Baş yekane rê rizgariya ji van êş û azarên ku bi civakê dide kişandin çi? Yani yê ku civakê ji vê êş û azarê rizgar biket dîsa civak bixwe. Yani civak divê êdî vê bêdengiyê li hêlekê bihêle û bi her cureyî û bi her awayî û bi her şêweyî divê êdî vê tarîtiye biqeleşe vê tarîtiye biçirîne. Rê û rêbazê vê hene bêguman. Gelekin yani azmûn û tercûbeyên rizgarbûna ji faşîzmê hem di dîroka me de heye û hem jî di dîrokên welatê dî de hene. Li rojhilata navî jî ev azmûn hene, ev tercûbe hene û li dinyayê jî ev azmûn ev tercûbe hene. Ji ber wekê gel divê xwe pêşengê ji xwe bike. Mesela carna em dibînin wekî kul pêşenga digere dibe ku rast bi. Yani bêguman heqîqetek xwe heye, rastiyek xwe heye. Lê gel divê pêşengên xwe derxe, bi xwe pêşengiyê bike û pêşengê heyîn jî rol û misyona xwe dîrokê bilîzin û ji bo ku va rojên tarîyên faşîzmê biçirîne, biqetîne. Wekî di çare tune ye, reçetek hazir tune ye, em tev jî dizanin, nîne. Niha muhalefet ji vê rêveçûna heyî ya Tirkiyeyê gelekî aciz e û demildes dibêje ev hikûmet ev destelatî nikare welatekî bi rêve bibe û hilbijartinek pêşwaxt dixwaze. Lê desthilatdarî vê yekê qebûl nake. Çima demên berê de qebûl dikir ê niha qebûl nake? Desthilatdarî rastî jî ji desthilatdariyê ketiye êdî nikare bi rêv bibe. Ev rastiyek e. Ev tên nîqaşkirin jî gelek kes û derdor, nivîskar û lêkolîner jî vê yekê dibêjin, vê tiştê dibêjin. Di rastiya xwe tê wek me gotî desthilatdarî ji desthilatdariyê ketiye bes hinek basa hilbijartinên pêşwext û filan bêvan jî dikin li gorî min ku mirov zêde bikeve vê rojevê ne baş e. Ez yani wekî rojevek esasî nabînim. Ji ber ku ev desthilatdarî her ku diçe dixwaze ciyê xwe şûna xwe qayîm bike, baştir bike û ji bo vê yekê jî çi pêwîst bi dike. Çi bi darê zorê be û çi jî bi qanûna be. Qanûna tev, qanûn û yasaya tev li gor xwe çê dike, saz dike. Ev desthilatdarî naxwaze bi hilbijartinê biçe. Li gorî qenata min zû wê ber neyê ku biçe hilbijartinê ku biçe hilbijartinê heke wenda bike jî ji xwe wê wenda bike. İşaret tev wê nîşan didin. Hek wenda bike jî dibe ku tevlîheviyekê jî derxe. Divê muhalefet ji vê yekê re amade be. Ew ihtimal heye? Ew ihtimal heye. Ew ihtimala ku tevlîheviyê derxin hene hemî dîktator û faşîstan wisa kiriye naxwazin zû biçin ji bo ku neçin jî hêzên xwe paramîlîter dixin dewrê. Yani amadekariyên muhalefetê divê yê wî rengî jî hebin ji wêya zêdetir jî divê pergalek hebe. Yani muhalefet madem dibêje AKP û MHP faşîzmê têk em ê têk bibin wê têk biçe wê wenda bike wê çaxê divê pergalek wê ya alternatîf hebe. Ev welat têk çûye hilweşiya ye bi hemû awayê xwe. Bi awayê psîkolojîk yê civakê yê sosyolojîk yê çandî yê hunerî yê avahî û bineavahî û sazî tev têk çûye berbela yani belav biye. Ji bo yekê eger bi bernameyekê neyê bernameyek te tune bi bernameyek te yê esasî ku tu bikarbî va êş û azara va birîna bicebrînî nebe tu werî tu nikarî tişkî bikî. Desthilatdariya ku di heftê Hezîranê de winda kir polîtîkek nijadperestî meşan û li her derê Kurdrastî êrişan hat we jî nirxan. Bi taybetî di demên dawî de jî li bajarên Tirkiyeyê mîna Enqereyê, Konyayê, Afyonê û gelek deverê din Kurdrastî êrişan tên kuştin. Ev çi nîşanî me dide sedema vê yekê çi? Wekî hûn dizanin ser avaya HDP'ya İzmîrê de girtin û Deniz Poyraz qatil kirin. Piştî wê li Marmarîsê avahî ser de girtin. Demên berê jî wexta me basa heftê Hezîranê jî kir wê pêvayî jî dişibe hev. Di dîroka gelek Kurd û dîroka Tirkiyeyê tiştê wisa bûne hevzeyek wisa jî heye. Divê ev êrişên nijadperestiyên ser Kurdan tên kirin wekî êrişên nijadperest yê du kesa sê kesa komek şêst kes niza komek pêncî kes neyê dîtin. Organize kirîne bi rastî jî bernameyek wê heye. 100 salê dîroka Komara Tirkiye li ser nijadperestî hatiye avakirin.
نژادا ترک بلند دکن و دکن دجمنین رنگ و دنگین دیتر دکن دجمنین گلن دیتر گلن کرد گلن لاس چرکز عرب نجات پرستی و سا پیش دخن دوی ملی ده وکی پیمانک هف پیمانک یا ترکیتی هبه سب اوه کی خوزایی نه خوزاییه لیت خوازن وسا وکی خوزایی به یعنی وکی لوقال نشان بدن اما نه وسایه یکو پیشنگیا وی که دکن دستلاتدارا ایرو یا AKP و مهپیه هش و بیر و باوریا فاشیزمیه یا یک رنگیه ناوروک خود هدف و آرمانج و برنامه و لسر گل کرد آنجی سر گلن دیتر یک و ناز نه که تونه بحسبینه نادما بزمان خو بجلو برگ خو جیل دوره که باجر که ترکیه یا جیل باجر دگریان کردی پیوین اقتدار جی هر انسان کو به هشمندیه به منتالیته خودی کرنه مزن کرنه حاضرن کو ایریشی کردکی بکن کردکی قتل بکن خو به راحت بکن دوی مرو ویا وکی پیمانا ترکیتیه بناو بکن اف هست جوی که جی دقومه هستك چاوية هبونا كردا انجي هبونا قومياتك دند ناف خود وكي تنابونا خو وزعيف بونا دبينن 100 سال كومارا ترك في بمدد غوتن و ام فيا دبينن شخو 2 سال مان ج خلاص بونا بيمانا لوزانير اف اقتدار جي گلك وسا گاوين بلز و بز داوج دبيجه هما هي بيمان خلاص نبوي ما کیجا اردن خوی بره میثاق ملی کو باکیا عثمانی بو ام تخم بن سروریا خو باشه بویمه بسته هم شر توپ یکون لهمبری کردایه و هم جی کردن ل ترکیه دجین لهمبری وایه پرچه جی دخویه اما لهمبری کرده توا شرکی توپ یکون هیو و دسته خو لز دگره بلز و بز دخوازه وان دو سال داویه یعنی قرکرنه تمام بکر گوری بیرو باریا خو نها دروشه که بفیرنگی ده کو ام واجه اوقاسا ایرشین فاشیزان هی پولتقیک فاشیزان لسر کردان تی مشاندن پیوست کرد لهمبری اوقاس ایرش و هشمندیه که بفیرنگی بچاوایی تا بگر بخوای پرسادایم بیاشته پرس ایرشک لسر کردکی دبه یان قتل کرن یان بریندار دبه بسری خو ایشک تراژیکه کرده ما بگشتی نرینه کوسا دردکه و ناش برکو امنه دولتنش برکو امنه سربخانه اف ایریش دبن نرخاندنک نراسته سگنا راست دوی اف به هر کرد المال خود دبه درف دبه لکارگاه خود دبه لری و ریباره که دبه کود ببلاو به دوی آوای ذهنی و بدنی خو بریخستن بکه بریخستن کریبه اگر تو وکی ذهنیت تخو بریخستن کریبه چه ایریش دبه بلابه تشحقه و بیدر یعنی تی کاربیل برخوا بدی یا دو کرد جمع هف بند دوی خواب پارزن دوی ایدی ام کرد و فهم بکن ایریش لهر دری هیا و شاقه دوی هر دری برخوادنا کرده هبا کرد لهر دری بو هر آوایی بو هر شکلی دوی برخوا بدن و دو کرد درک بند دوی ریخستن کری بن هیز بند دوی و شاقه تی ایریشان برطرف بکی یعنی دوی ایدی مروف و وکی قدر نبینه اگر کرد خواب ریخستن بکن به هر آوایی خواب ریخستن بکن کارم ببن یک ام باسا یکی تیا کرده دکن اما المال بدویت یک بی لکوچه بدویت یک بی لکارگه بدویت یک بی تو نه یک بی و چخه اف ایریش و سرته دوارن و ام هرتم نوچاده چه ببینن کردک مر چند کرد بریندار بون و ایریش نجات پرستینه ام دبیجن 100 سال ایریش نجات پرستی سر کرده بردوام دکن دومن و چخه امکانن بریخستن بوینا خو و بسکنا خو یا نوا یکیتیه ده یک بوینه ده ام و ایریشا برطرف بکن یعنی اف ممکنه بله گل سپاس زکردم امش سپاس دکم ساعت خوش بله گودارن پودکاست خوابونه ما پیواجه 24 تیر مه یه شهر توپ یکنی دستلاتاری کپل لدیجی کرداتا بود دست پیکرن به حوالی خو روزنامه‌گر زکردم را نرخاند حتی برنامه کدن افدم و حمود میوخش دمش